حزمناك ديكتاتور او يزان دعوه خلاص بوي تملي وان درو تبي يعني devlet be ez devlet mümkün yani ez ve nas nakim. Evya tek adam devri. حقارتية تو تروري بردلمدا تجمع راد بيجي قال كل قال قومبلك جنرال رابنا بيا قلنا جگر خونه دبي قال لي هبال نورن بن يك نبنا يك امهر يك بيك ما هو قبولنا تمام قولجن يجي بوي انسان مراب السنغا حق يخو بك ام gerekki tev yekbet Zulmek abi ona oyma kabul nakin. بخيراتية فهم قبول كه دندرنا كويس بابي براجي سياسية وامنعلت ديكن يعني است الظلمة Kurd olarak hem kabul nakin, insan olarak hem kabul nakin. Kürt kazançkeni zoraki tragini çünkü talancı dizdi سري ماشي هم هم قرا قبول ناكل اما تعاقي غبازي وتغبري قوشاب فشري ناب قيم كشترور ترورتيا مشكواتية او ترور باي سرور. انت تشصل عمر بداي جزاء بداي هي خديها با ورينا وري gerek em güç topluya merve dara em baskını bulunur. Belediye başkanı merci kadronunu em tabi derik ki kapat bakın. انا وطن ساكيمه برنا تشسشمي وين دست Ya biz uğraş medresini. جبنا كادن آدن جواكي أفدمو حمودة ميوقش بين النهجة أم في حفتيه لآمدنا أما لكتشو كولان آمده تاين كرنا قيوم سر شهرداريا جولا مرجع ببرسن ورن أم خلك آمده ببرسن كا چبرس و درباره در حق قيوم دا ددن برسن ما ديسا لكردستان روجا وكادن دست بكر ديسا قیوم تاینی سر شهرداریا دم پارتیا کردن جولا مرگی داندس بکردن ویرو چند روزه ودایه قیوم تاینی سر شهرداریا کردن هف شهرداری وان صدق آکش گرتن دویم مثلا تاین کردن قیوم چوا دخوینی seçime nikare bak mera nikare kazanç bakı ve çağ ve ya bizor desti bizor bazı bistine dibe çizdik ya sala ve irada gele milleti çünkü kabul kırın o ne yürüteneyi işte sala bana gösterse milleti Kürt zulm o eziyet ava buyu bırak Kürt bebini am vadi binin geçi ya o son uzatmaya kadilizin o yüzden dava ve خلاص buyu am hafızanın ya ne hukuki ama şkatı hukuk tamam diktatörü شما بتایبەتی جۆلە مێرگ هات بژارتن ئەولی قەیوم تاینی سەروی کردن Eyvana jivane dest pekir wan hazm nekir wane jêr nema îca çûse colemergê heger colemerg jêr bimîne sîvsê bajarê me jî bistîne yani sinyala wê da sinyala wê dedi va sinyala wê ye ev colemerg jêr bimîne sîvsê bajar ewnhan bibinerin aviyat xwazî yayınlamış ne ki godarî bike sîvsê bajarê me asqî de telûkê de ye ji bo ku qeyûm nên ser şerdariyê din divê çi were kirin gelê Kurd û dostên gelê Kurd çi bikin dostê gelê Kurd dostê gelê Kurd dibîn ya dostê gelê Kurdan ne sağlamın ya jî me dixapînin dünya tev dibînin li qarşî dünyayê tevî dibînin ku vay qayûm tê û îrada milletayê dost seçim li Hîlwanê bû bune dîsa me qezanç kir dîsa demê qezanç kir îradê qezanç kir ya millet qezanç kir ne ku me qezanç kir şima îrada xelkê naz nake ev iktidar hazm nake diktatör qaz çi nake diktatör çawa diktatöriyet Türkiye Cumhuriyeti tarihi Türkiye'de tişki hava çene bu. Yani iradeyi tanımıyor. İradeyi ben seni tanımıyorum diyor. Ben sana az nakım. Tütün neyi? Varayı. Bu kurtayı evi. Valla milleti kurt nakadı. O ilo çok az kayyumcu var. De gelemedi, dilemedi. Disa partiye melurayı. Emver zanın. O Sıdık Akış dibe merdimiri nav dimini gadimiri poz dimini Sıdık Akış çok iftiraj li bikin millet gel vizanı çavayı yo para bir nizam sabıkı madem sabıkı bu desal aranmıştı bu çima tekrar aday ilo fermana kalama işkenan diye vay FETÖ döndür deyi vay kompas döndür deyi çima ve çinakı bravo kadevani derev güç derev tabi kok temel derev temel evan derev وقو غلط مليافا ظلم أو جوابه يا ما نحقي كرن ذاتها ما نحقي بو
ناخي يعني چimkani bile جوان سندن دیسا او yani dibêjin ku îro hatiye ser Hekarî ve sibê were ser Amedê Wanê ve Mêrdîn. aynen çünkü kes denge nakin seri xeblen nakin seri wer seri Amedê jî evet Peki ev ya tê qebûl kirin ev şandina van qeyûman? bence kabul nebe zaten kes kabul neke kes yani herkes itiraz bakır kabul nekin Yani ev ku vê dönemê jî bişin divê dönema siya yani ev wê gelo wisa her tim berdewam bike. eyvallah artık gerek devam nebe yani ne hakikir na Haksızlık gerek devam nebe yani. Em giş kurmanca merreye xeda kabul bu. Çima da giş kırınca. Beşterat bejez iradat en az nakim uçak. Çima vani dibe? Naqine ne yani? Divê çi were kirin hemberî van qeyûman? İktidar dixwaze çi bike? İktidar Devlet dibe yani devlet dibe ez devlet mümkün yani ez ve nas nakim. Dibe kurmanç tune yani. divê tayinkirina qeyûm se îradeya gelê kur çawa dibînî? Yanlışı o zulmü pev tütşki tüneye. Sadece zulmü düşmanlığı başka çıkın tüneye. Nervura şey tervuçiye. Vay belliye. Ki kazanç ki be hak ve hukuk hakaye. Hak ve hukuk haya vade ki ne ve çima var ki. Normalde di kanuna şaredariyan da belediyan da ku yek şaredar em bejin serok şaredar anjî hev şaredar kîbe sucek kiribe wî ji wezîfeyê digirin yekîl meclîsê dixin şûnawî. El virê çima ev nayê bi cîanîn lê çin qeymeqam û waliyet datîne ser. Zulmü ve ezmiş mi pev kestunu ezm. Az evvel bu İslam'ı beder kemiş bir zulmü başka çıkın tünü. Zulmü. Kurdan baş bir meraf sanıga. Meraf sanıga gerem kabul nak. Em kabul nak ha gerek em baş be. Kodek veya çi koy tevda bıkı. Avya kabul bıkı ve tamam as ve bir diğer bıkı. Avya her derece bıkı. Her derece bıkı. Ne hakkı hukuka var ya. Yani insanın ki kazanç bıkı eğer sucuk ki yabe winek adaya. Suci vade der mercaat ki tadi de hala sabıka komi sabıkı yabe winek adaya. O sabıkı tane bir normal avcı insanı. İnsan hati bu badai bu başkan. Çımayda der kaym davişi. Yani tu dibêjî em qeyûm qebûl nakin. Ez kabul nak kesin ez bes kabul nak. Kesin. Qeyûm danîn ser belediya Hekarîyê. Tu viya çawa dibînî? Qeyûm çû ser şaredariya Hekarî. Tu viya çawa dibînî? Ev ya çiqa hiqûqîn? Veya zorkiye. Veya işe zoreyi. Veya işe ne işe Xudayî ne işe insanetiye. Ev ya tişkî vereyi ki hakaret. Hakaret. Ez ve zanım başka tişkinti. Çima tenê qeyûm didin ser şaredariyê Kurda belediye Kurda? Debe Kürt tüneni. Ev xwar debe Kürt tüneni hewam Türk'ün. Halbuki ne vereyi? Ji Kurda be Türk tüneyi. Yalanız be Xudî. Vadek be Xudî bana ya. Xudî me qavatli baya ve vel karşılığı cevap bidaya. Ya em Erdoğan derket û dîsa got ev qarara ku me girtiye got hiqûqî ne. Çiqas hiqûqî? Na, hukuki değil. Zoraki. Hukuk tüneyi. Ve hakaretiye. Yani va insana bindest dibine. Vadek mere bu bindest o vane eserdest vaya zoraki ne hukuk. Hukuk tüneyi. Peki Kurd divê çi bikin? Ji bo ku belediye xwe ji dest nedin. Qasek peybe em xwar em jil gora halê xwe em ê alîkariya mervê xwe bikin. Di nav jêra nabînin. Nabînim mümkün ne nav dernakev. Çünkü çima ya mesela îro cikî mina biliver örnek bêjim. Bi milyona insan rayî de te dibe tu ji me ra pêşkeşî dikî tu ji me ra tu önderê İrada xwe dibînin. te irada xwe dibînin. Yani çi dibe bira mezhebî merşebî çi dibe bira be. Fahamdikî dînî çi dibe bira be. Me wî insanı kabul kiriye. Fahamdikî? İktidar ji dest qebûl nakin. Me wî insanı kabul kiriye. Yani wî insanı te îro gava ji wî insan ra got tu terorî, tu örgütî, tu çi dibe bira be. Fahamdikî? Berdilêmde ji hemiya ra dibêjî. Çünkü çima hemiya wî kabul kiriye. Hemiya wî kabul kiriye yani tu çima ji ra dibêjî. Hûn vê qerara ku qeyûm şandine û çawa dibînin? والله gelekî xetar dibîn yani gerek li tu derê yani li vê helawarê çênebe ne li Amedê tenê yani ha li der û dor li Colemêrgê jî be li Mêrdîn jî be em xelkê Mêrdîn lê feqet bi rastî jî ev ya süreklî
بنگهیه وان هی yani ha çe dikin. Şu tujbe şu ara bengeye ki çetkin. Efsö döneme usa kayyum çin ser iradaya kurdan. Eviya te kabul kirin. Vallahi zaten kabul kirin de ka herkes görevi gerek bu fikri. Naha iktidar ediyse dest behaziriya kayyum akriye. Kayyum şan ser belediye cole merge. Tu ve karara kayyum çava dibin. Bana adalete. Adalet ne ki? Adalete mesela zaten halkı ondan beri. Hiç mi atedi sadece desemedik. Ucağı hem şkar ne kemse. Şimdi ama beraber şkar bir koltuğa runikin. Ne olsa ya? Tişti avadı be. Yani evya ne adaleti de hukukun ne demokrasinin ne ya. Evya tek adam devriye. Le cole merge kayyum şandın disa şandın ser iradaya gele kurt. Embejin şaradariya cole merge Adem Parti. Bu döneme asyan. Wun via kabul kin gelo. Na vallahi kabul nakı, vicdanca kabul nakı, o insanice kabul nakı, adaletice kabul nakı demek. Adalete başkası ne? Adalet diye bir şey var. Yani demek ki asas gerek Kürt gerek komple genel olarak Rabbine piya ki direnmeyeceğim ben. Gam direnmiş ne bir boş etek o. Vatak o derte diye halkın iradesiyle ne olsa peki efçe ne halk iradesi? Madem ki adalete viheye ne olsa o zaman yüksek seçim kurulucu evci şu an suçlu. Madem ki dünya serbest ve girişe seçime girebilirsin kazandığı zaman yasaktır. Ne olsa o zaman yüksek seçim kurulu suçludur. Ev suçlu. Ki suçlu? Yüksek seçim kurulu. Ev suçlu. O zaman suç ortağıydı. Şimdi sen bunu serbest ediyorsun. Em kurmancı bir. Veya serbest ki. Ne olsa ya serbest de. Bir serbest de o zaman herkes karşına. Peki ve hatta kinge mesela kayyum olsa devam ki. Hatta ni gava ku emne yekbin ve devam ki. Kinge bu ne yek ve sekne. Çünkü Erdoğan akıvi got karara kuma girti hukuki. Kego na hukuki diye bir şey ne? Çünkü gotna cegerkhune be geli havalına verin bin yek. Nebne yek emeharın yek bir yek. Spas. Duyaş bu gele kurt beji. Are işte. Hadi be geli kurda verin bine yek. Nebne yek emeharın yek bir yek. İşte em kere bine yek. Kavunlaşın. Ne em Türkçes kavunlaşın. Gülmans namuslu hiç kes kavunlaş. Çima o kabul nakın. Çima mı kavulcun em oya başkan yok seçmişsin biz zor zopa zoru lazımdı. Olur mu öyle şey? Tişkiler şeydi ve o zaman matış hesabına Debe hun hiçin. Vazne Peki bu ne be kabul bakın. Em hiçbir zaman kavunlaşın. Em mecadala kubuşun. Ha? Yani Erdoğan disa derket u got işte kumekeriye hukukine veya brastici hukuki. Na, hukukine. Hiçbir zaman hukukine. Biz zor kullanmayız ki. Yani bilmem işte hesabına şey. Camerek beriyatan ha دقوت كو ام ببن يك وشاقي ام تكارن قيوما قبول لكن ام تكارن شارداري خورزگار بكن راست راست عين والله ام ببن يك ام جانن خور زياد بچن ام نابن يك Kayyumi ne ben besara da dasar kayyum girat yönetmiş ki yevçi orta Çin yani ne hizmete ne yevçiyes yani. O da kayyum haksızlık yani millet seçmişken millet irade millet yazdı. Zaten irade millet yani kayyum biraz haksızlık yani. قيوم جارك عند شان سر شارداري بلديين دم بارتيه ونبي كي تشواد بين الحكاري ويا دست بكرنها شارداري حكاري بن دست قيوم دايه والله انبياء قبول ناكن يعني قايمة انا فيا مهنتي في قومي ملتي مي يعني شما قام düşünün ki bir devleti mecburiyet şey fahmına kır. Gece boyu insanı merhaba senega hakkı khu begirin. Evladı bejim. Me dem partiye khu me İro belediye khu seçmiş kiri, başkanı khu me seçmiş kiri ya irada halkı halkı meyi. Ana devlet ne kanla bir seri khu kanun binili vederi. Em kabul nakin şiirkini yani ya. Yani çi gerekmiş bir kişi de semeçi var emi bakın. Tüve mesela kayyum ku tayini ser şaradariya dem partiye kim çavad bini. Vallahi nahakiye. Nahaki yani gerçekten nahakil kurmancadı be. Bu 7 sale nahakil kurmancadı be. O kurmanca mezi hinki nexweşî li xwe dikin. Nexweşî gerçekten li xwe dikin. Yani em biratî em birane em qeleşî jevra dikin. Eger biratî hebana me van tişta me nedikirin. Ji bo navî em gerekî
tev yek bin. Yani kurmancı orucu olarak em gerek Tedbê em yek bin wê çaxê wê qeyûm nê hûn ê dikarin li ber qeyûm bibin bersiv. şüphesiz. Ya yani şüphesiz kurmancı ke birlik be biratî be vî tiştên nabe nikare bike. Kes nikare bike. ناقی دکن ظلمه دکن ام قبول نکن دی ظلمه دکن ولا abi Zilmek çawa ye ya? ظلمك abi ولا oyma قبول نکن oy دخوازن oy dedin icat be em İslami xwe têxin her derê werdikin wanê werkin me neheşt abi me yürüyüş kir me vir yürüyüş kir çend hebê me xistin hundir ولا zora me pir dar abi yani gotina me jî dixwastiya me jî yani tişkî were çê nebinî van qayma biranên serî me بخیرەتیە کو em qebûl ke heqê me zilmê ji me distîne bêjin çi zilmkarî ye yani zilmê me dikin Ev zilm heta kê derê wê wisa dewam bike? heya em bêxîret me devam bike Gava seçim ki beviye irada halkı gasp ye. Ne ki irada kabel yek şahsa kiti. İrada bütün halkı. Vallahi hatta da Tayyip Erdoğan'la seri beviye kayme devam. Vê Kurd çi bêjin ji vê qeyûmê ra? Çi bike ji bo qeyûmê? Gerek Kurd bir kayme kabul nekin. Ne ki Kurd bütün insan de beje dest emilser ücdan emine. از حق ایجا قبول نکم گره قبول نکم ها ترک دبا ها کرد دبا ها کی دبا برابر بیان hakaret lekiriye em kabul nakin u Kurdistana hakkı vanzınay. Ev zaten hukuksuzluk ve adaletsizlik başka tişkine ne? Ana katilan liver biner ve adalet değil ve adalet ne zaten. Süvde süvabet vira denk dernek ve süvabet virajı. Farkı yavan tu ne? İro zaten dve çavaş tabii. Sıkıntı ki mezene zaten. Avuli gerek ki em nava xud em hevdu pakış bikin. Em nava xud hevdu pakış nekin işime pırzor. Lemerk bajarê Bakurê Kurdistanê qeyûm careka nêşandin ser şaredariya Dem Partiye û hevşaredarê wan jî girtin. Hûn vê mesela qeyûmê çawa dinirxînin dibînin? Mesela kavmi zaten zulme, hakarete, evya resmen yani siyasiye yani ya tişki be adalet xud neteda ya siyasiye. O emvyal karşine em ser mezar kin naletlemişt kin o ev çıkacı kayma ba ve ser disa emli pişta gele xune emli peşa irada xune irada bernadın em evya şer mezar dikin kurde ko oy xud de başka partiye de AK Parti özellikle juan radibim basa edibra befetlin vi halkı ezilmiş nekin artık basa edicde sevan yani biraz befet nava halkı xu nava gele xu evi iro ne be sıbı evi yani torun evan sab yevan evi çi caba kol ber van nişana bedin rica me juan jiheye biraz bizverin nava halkı xu irada me o evyaş xu siyasiye o em nalet dikin ki yani artık zulme eviye ki şaşlı benim eviye ki zaten eviye kabul nabe liber Kurda zaten hiç kabul nabe eviyem kesinlikle kabul nakin Kurd olarak hem kabul nakin insan olarak hem kabul nakin o gerek ve muhalefeti Türkiye gerek güç kabul nakin eviye suçu eviye zorbayı eviye hükümeti polis ve asker vardı ki gerek var nekil Kurda Kurdi ama roja Kurda var roja Kurda var seri evi de betakinin yalnız Evya jira namine, Xuda Teala jmara jivira nail, evya zulme. Yani va eğriş hakkı dışını ser va milletvekiliyeme, evya kabul nabe, evya suçe. Evya jmara sanki gedan dıkın, sanki hayvana dıkın. Yani bazı zorba ki per zor ederim veya kabul nakke. Evya gerçekten tüşki, yani evya kabul nabe, Türkiye çava vardı ki. Evya Giş peşkarı evi Erdoğan'ın bana. Erdoğan derket ucarek anne got tişta ku mekri hukukine rast galo. Goravi hukuki. Goravi. Bu goravi fi hukuki çekiri zaten. Hukuk ne hukuku? Abi anayasa ne anayasayı? Abi darbe anayasası, abi darbe kelime, abi çen salı zulmel Kurdan kin. Abi kabul nabe. Raytu beji tişta qeyume ku hatiye şandın darbe ekel hemberi şardariye Kurdan. Abi darbe ki permezene.
Darbe ki pırmezin, darbe ki bir zulmeyi, darbe ki ne hoş yani. Ya bir darbe insan olarak kabul nakim. Bize haber mi istiremiş de ben. Yani evya kabul nabe. Kesinlikle kabul nakim yani. Kurd olarak da kabul nakim. O Türk olarak Türkçe kabul nakim evya. Türkiye yok yani. Velat Paris. Evya ne velat Paris? Evya savaş et kuazı. Evya savaşlar Kurda vekiliye. Evya zulüm ki pırmezine. حکاریه جاره کنی قیم شان سر شهرداری بلدی حکاریه و به یک چواد بین. اوه یکی حیام کرمانج بیلی کمنه به یکی او بلما و حقارتی بکن. حقارته. مادام کی کوس هبو برای ایل سچم کرومی تمیز کاغدی ندایی کی. یعنی از یانشم. انا ماردین جبابه انا دیاربکر جب بره تبابه کی. یعنی که ام بن یک بیلی کم به یک. نه به یک باشه. Yani tedbeji gerek Kurd bebeyek u ousa liber qiyum arabe. Gerek rabe. Rane be hakari be aveti svi Diyarbakır bavi ve eşku Mardin javit. Evet tevekka bavi. Bela me kurmancı. Az utan bevra ne rastın. Bevra rastın. Ne rastın meri cübine xud ki. Yani zaf hakaret kâd Kurdum. Kürt kazançkeni zorraki tragini. Hakkı İnsan ma resmen wen yani. Çünkü talancı dizdi halk Kürt halkı niye şanaslani Kürt halkı inkar keni ma pey seçim gini zorraki mara gini. Yani büyük o hakaret. Siveki adar da halke carekatni irada xo beyan kir o şardari xo deste qiyum darxist li mukhabin çend robere li jole mergel hakariye disa qiyum şan ser şardari on viya ki çawad bini ve Vallahi hiç başına benim. İrada insanı hiç saymıştık. Yani diktatör evkiyayı, iktidarayı. İktidar ama diktatör. Ki can bu kadar hesabı çağı bu kadar zıvardık. Ve hatta kinge olsa devam ke. Vallahi am naxwazim kam çabrıkın. Zulm ha. Sonya yitirneyi. Zulm hatta kinge devam ke. Vallahi zulm gere evya desti medayıcı abi. Desti medayıcı ne? Hem gerek iş birlik mi, beraberlik mi? Seri mechem her hem gere kabul nakin. Ama insan ema varının abi. Spas. Ne var abi? İnsan ema var ay. Ne var ay? Vakti حقيقة قصد سر التجارة حقيقة درباسناك أما تحقيق بوازي وتقبل جوشب فشري نابل تي قبول كده ناق أصلا ما دام استاذ برديش seçim mümkün bir daha seçim yapsınlar öyle yani فرحق سيك مازن لما كرن كاز بيمشي حتى كينجي يصدام كقيم ان شاء الله بقد النظام از تشكي جوان بكرميش هاك بيسلغ قيم نقول انا كو او ترور بانا او نباش بانا في ملتات شوا دستك داوي في ملتات درسك ند داوي قيم قش ترورن ها ام قش كرمانج ام قش جيكي هاتنه اردوغان فرحق سيل مدكه واي قدم قش جزاويه بيشكي قدم خصن جزاويه كقدم تشكرنه دحب قدم جزاويه دانا هي شو اللي سبيلي ويقول خصافه جزاويه جو تروره او ترور باي سروره ترورتيا مشكواتيه يعني قيم قبول كنقي ام قبولناكن ام قبولناكن شبك تشتي ام قارب ام قبولناكن شو هبم قانون ما بيبكل اراده خلكت تند حسبينا شو تند اراده خلكت تند حسبينا قيوم داتينا سري مليون كرد هنا جبي عشتي بينجاب شلي كردن هم قصدنا ناس تنيزان انت تصل العمر بداي جزاء بداي هي خديها با ورينا وريه قيوم قسطن دسته قيوم شهرداری حکاریا بلدیه باشخانه و هف شهرداری وانج گتن تو وی که چوا دنرخین دبی نه باش دنقینم گرک ام گیب توپلی مارن و درا ام باسخنی بدونگر نه وريه ها هر انیشین ام هرن و درا ام قوم پیلا گرک شر ام اواب یک من ام بزلام بن ام نبن یک تگوری ام دام يتقايم هذا بن نور قيوم قبول دكين قالوا ام قبول ناكن تجاري قبول ناكن ام كشنا ومرنا قبول دكن ام قايم قبول ناكن ام قبول ناكن يتشتي شي بابا شو شي بران ساكيد لما اواد كي بران نتش سچمي شو ما تش سچمي بران نتش سچمي بران نك دب شي بردم صار از يقاري قادر از ابو از بردن
وأمي قايم أبي ببينا أمي دوش برنا بلدية باشخانية مهرم كوي بلدية باشخانية مجي قدرونني أمي دبي دريكش قاپات بكن لا واتو ساكي ببرد نچه سچمي و دست يا بزوريش مدستيني نافع أمي بنا أم وعدك أم بمي قايم تقول قوم في لهرن دوي درا رونني والوي دراجي أم كش بيجاك بن سبيرو كوشان سر شهرداري آمده و باغلار و فلان و بيوان دنونه چی بکن؟ أمي الفر حاضر كش سر نقابل أم رونانني Peki hatta kinge ve kayyum tayini ser irada kurda var. Siz kurmacı kayın habe de halimiz yapar bu ama bükşin. Çarpı. Zeyde zalmez zey hakareti çe. Kayyum te kabul kirin lgori bavariya. Ne kabul kirin ve bir şey berigom gön ay kabul kirin. Zulme yani hakarete. Beli temaşavanıca Miroji ile Ahmet Evun em ser tayin kirina kayyume ser şardariya Colemerge axvin. Em bir havaydı gijin davya benamay xwe. Hatta benama kadne her şadu